آتيتم أهلنا فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم التحيات البركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم يا ولي الله السلام عليكم يا خيرة الله السلام عليكم يا صفوة الله السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله السلام عليكم يا أهل معرفة بالله السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة السلام عليكم يا أهل الاستقامة السلام عليكم يا أهل الكرامة السلام عليكم يا كي مرغان يا كي يهدي مس أغوس عبد الحميد بن محمود السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية الذي وقفتنا بين يدي وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال عملناها فنسألك يا الله أن تقضي لنا الحاجات وأن تعجل لنا بالمطالب وأن تغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأسلافنا الصالحون أدخل نياتنا في نياتهم أعمالا كعمل وأحلك بأحلكهم بمنك وجودك يا كريم يا رحمن الرحيم بحق صاحب المقام صاحب الحضرة كي مرقان اقضي حاجة الدنيا والآخرة واختم لنا يا رب حسن الخاتمة في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة.
dulu kisah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan biha quluban wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kullu 'asir bijahil bashir nadhir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir wa habir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul qabul. Mondok.
saja tiba dari Masjid Lawang Kidul yang alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kegiatan pada puncak haul peringatan di tahun yang ke-125 Datuk Kiai Merogan Al-Maghfurullah Asy-Syaikh Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud ini alhamdulillah tadi sudah kita ikuti bersama dengan pembacaan surah Yasin, tahlil, zikir dan doa yang berada di Masjid Lawang Kidul Palembang, dan dilanjutkan dengan nampak tilas sejarah perjuangan dari Kiai dengan menggunakan kapal ponton bersama dengan jajaran pemerintahan, ada Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, dan bersama para habaib dan para guru-guru mulia kita telah hadir bersama kita, dan baru saja telah diganti kelambu, prosesi yang baru telah juga dilaksanakan salam ziarah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah dengan kehadiran kita, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar Al-Hafidh yang juga bersama dengan para habaib, para asatiz, para tuan-tuan guru. Kami persilakan kepada para tuan-tuan guru untuk dapat menempatkan di tempat yang telah kami persiapkan. Kami persilahkan kepada para guru-guru kami yang mulia, para habaib yang kami muliakan, yang alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita dapat bersilaturahim dan dapat hadir di Masjid Kiai Merogan bersama dengan guru-guru mulia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan dengan hadirnya para ulama, para asatiz wal habaib yang kita muliakan akan menambah keberkahan dan turunnya rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengawali rangkaian acara kita di puncak haul Kiai Merogan yang ke-125, kita akan ikuti bersama pembacaan Maulid Al-Barzanji yang dilanjutkan dengan Mahallul Qiyam yang akan dibawakan oleh jamaah Majelis Ta'lim Darur Rahmah Asy-Syafi'iyah binaan Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Agus Haji Ahmad Syafi'i Yunus. Kepada Al-Ustadz Hambali kami persilakan. Astagfirullahaladzim wa syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul mu'allif hadzal kitab al-barzanji Sayyidina Ja'far bin Hasan Al-Mukarram Sayyidina Asy-Syaikh Sayyidina Ja'far Sayyidina Menallah filahu wa yahmudina birahmatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin ar-Rahman ar-Rahim. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil
وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم
درا بيض البركات على ما أناله وأولان وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنع الله تعالى رضوانا يحص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضية الجرية وحفظا من الغواية في حيطات الخطأ والخطا وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب السريف عدة تحل المسامع بأولاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت
بقصي لتقاسيه في بلاد قطعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة الثانية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه فأعظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته منتقى مفتاح
حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لحبوب نسيم صبا
وفانيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنان ونطقت بحمده كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية فقرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس همياه وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي علا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكينا يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله
أرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. ليس أزكى منك أصلا، ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين، قط يا جد الحسين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. غفار الخطايا والذنوب الموبقات يا الله. اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله. وارحمنا جميعا وهو الناس سيئاتي. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
وبارك عليه ومهيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بودئهم ابنة وهب من فخر ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kami ucapkan kepada jamaah Majelis Ta'lim Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah yang telah membawakan Maulid Al-Barzanji dan juga dilanjutkan dengan Mahallul Qiyam. Selanjutnya Bapak Ibu ataupun jamaah rahimakumullah, di hadapan kita sudah ada beberapa bayi yang akan diresmikan namanya kepada Al-Habib Qasim Al-Kaf untuk dapat memimpin peresmian nama dari bayi-bayi yang ada di hadapan kita. Kepada Habib Qasim, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Rahimakumullah. Waktu kita tidak banyak lagi, jadi kita bersingkat. Insyaallah di hadapan kita ada 5 bayi. Yang pertama Haifah Naketia Naomi Dinata binti Muhammad Hatami. Yang kedua Ashifa Yustisiana Muhaimin binti Muhammad Syed Haimi. Yang ketiga Adiba Seza Sugara binti Bayu Sugara. Yang kelima, yang
افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة اللهم افتح عليهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب التوفيق وأبواب الهداية وأبواب السعادة وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن الكريم نبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واج'al auladana min ahlil ilm wa ahlil khair. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua dan jadikan juga kami orang-orang min ahlil ilm yang berilmu dan orang-orang yang baik. Wala taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan jadikan kami dan anak-anak kami menjadi orang yang tidak baik. Sesungguhnya Engkau dapat memberikan kebaikan bagi kami semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul insyaallah. Insyaallah menjadi anak-anak yang saleh. Lalu sebentar kita diminta untuk membacakan Fatihah Syifa. Ada yang sakit di antara kita dari keluarga kita, yaitu untuk Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali yang selama ini sedang dirawat di rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah min ahlil khair, orang yang baik. Jadi selama ini beliau telah membuka jalan untuk Masjid Kiai Morogan ini, ya. Beliau siapkan hartanya untuk Ki Morogan. Jadi saat ini, saat momen yang baik, kita memberikan doa syifa, doa kesembuhan kepada beliau, dan insya Allah dilepaskan dari segala permasalahan ala hadihin niyah. Dan ada niatnya satu lagi, insya Allah yang di Lawang Kidul insya Allah juga akan dibuka jalan seperti Morogan. Insya Allah Allah sampaikan ala hadihin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Qasim Al-Kaf dan juga Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Syafi'i Yunus yang telah meresmikan nama serta mendoakan para nama bayi tersebut. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Jamaah peringatan haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami membuka rangkaian puncak acara haul pada siang hari yang berbahagia ini dengan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan, al-mukarram wal muhtaram, segenap para alim wal ulama, para umara, para habaib dan asatidz, para tuan-tuan guru yang hari ini Masya Allah tabarakallah banyak sekali hadir bersama dengan kita. Izinkan kami yang menyapa, yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andes Haji Apriyadi MSI. Yang kami hormati turut juga hadir Bapak Wali Kota Palembang ataupun yang mewakili. Yang kami cintai dan yang kita muliakan Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar Al-Hafiz, yang insya Allah akan menyampaikan hikmah haul pada siang hari ini. Yang kami hormati turut hadir bersama kita Kapolres Tabes Palembang, kemudian Kasdam 2 Sriwijaya. Yang kami hormati segenap jajaran unsur Forkopimda, baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun unsur Forkopimda dari pemerintah Kota Palembang. Yang kami hormati turut hadir bersama kita Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Yang kami hormati Guru Mulia Kiai Agus Haji Ahmad Syafi'i Yunus, Habib Qasim Al-Kaf, kemudian juga Ketua DPR di Kota Palembang ataupun yang mewakili Bapak Fadli, terima kasih. Dan seluruhnya
yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga menyapa yang kami hormati jajaran kepanitiaan, para zuriat Sohibul Haul, dan tentunya yang kami muliakan dan yang kami banggakan seluruh kaum muslimin, jamaah peringatan Haul Datuk Kiai Morogan ke-125 pada hari ini Ahad 11 Januari 2026 bertepatan 22 Rajab 1447 Hijriah. Semoga kita semua yang hadir akan mendapatkan kesehatan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat hadir di dalam acara yang berbahagia, acara yang penuh hikmah dan berkah, yaitu mengenang haul ke-125 Al-Maghfurullah Asy-Syaikh Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi hamba Allah yang semakin hari akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin, jamaah peringatan haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dalam hal ini akan dibacakan oleh yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Husni Tamrin, Sarjana Sosial Islam. Dengan hormat kami persilakan.
لكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Husni Tamrin SOSI yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan dan limpahan Al-Quranul Karim. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita menimba ilmu dengan mendengarkan manakib singkat yang akan menjelaskan tentang manakib Kiai Muwarogan, yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh salah satu zuriat beliau, yaitu Al-Ustadz Masagus Haji Ahmad Yayan Fauzan Sarjana Quran. Kepada Al-Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ismail Effendi STP. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati yaitu para habaib, para kiai, para ustadz dan ustazah yang kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Sayyidul Walid yaitu Kiai Haji Kiai Agus Safi'i Yunus. Yang kami hormati Habib Yasim Al-Kaf. Yang kami hormati yaitu Sultan Iskandar. Yang kami hormati yaitu Ustadz Kiai Agus Haji Ahmad Nurdin Mansur, dan tetua-tua kami zuriat Kiai Merogan yaitu Bapak Haji Mehmet Ahmad, dan juga ada Bapak Mas Agus Haji Husni Nasir, dan juga Ketua Masjid Lawang Kidul yaitu Ustadz Mas Agus Abdul Haris, dan juga Bapak Kasdam, dan juga dari perwakilan dari Pak Gub yaitu Bapak Dr. Apriyadi, dan juga yaitu Ketua Pembina Yayasan Masjid Kiai Merogan yaitu Bapak Mas Agus Ahmad Fauzi Ahmad, dan juga para panitia yang telah bahu-membahu dalam mensukseskan acara Haul Kiai Merogan yang ke-125 ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ulama dan umara yang telah mendukung untuk mensukseskan acara Haul Kiai Merogan ini. Dan kami sebagai ketua Haul pada tahun ini yaitu Haul Kiai Merogan yang ke-125 ini merasa banyak kekurangan sebenarnya. Kami di sini tegak di sini banyak zuriatnya yang banyak yang lebih dari ana sebenarnya, tetapi oleh ketua makam dan juga pembina mereka untuk memilih saya untuk menjadi ketua. Tapi sebenarnya berat sebenarnya kemarin itu, tapi alhamdulillah dari kawan-kawan dan juga para habaib dan juga para kiai mensupport saya, alhamdulillah terjadinya pada saat ini. Di awal sambutan ini kami mengajak seluruh tamu undangan, marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Khalik pencipta semua makhluk yang ada di semesta alam. Karena rahmat dan nikmatnya kita dapat bersilaturahmi
di tempat yang mulia ini, di masjid, yaitu Syekh Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari dunia yang gelap menjadi terang benderang sampai sekarang ini. Kami sebagai ketua panitia mengharapkan kepada seluruh undangan nantinya insya Allah kita untuk hikmatul khaul yang ke-125 ini, yaitu adalah Profesor Said Agil Al-Munawar. Insyaallah beliau telah hadir menyempatkan diri di sini, dan untuk itu marilah kita dengarkan dengan hati yang khusyuk. Semoga kita mendapatkan rahmat dan karamah dari Sohibul Khaul. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Peringatan Haul Datuk Kiai Merogan yang ke-125, yaitu Bapak Haji Ismail Effendi STP, yang telah menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, terselenggaranya acara pada siang hari ini berkat dukungan dan seluruh kerjasama yang bagus antara ulama dan umara, baik dari jajaran pemerintahan, unsur kepolisian, unsur TNI dan Polri, dan seluruh jajaran yang telah mensukseskan. Tentunya tiada ungkapan yang paling indah melainkan kami ucapkan jazakumullah khairan jaza atas segala bantuan dan juga sumbangsih yang telah diberikan. Dan untuk menyampaikan ungkapan terima kasih ini, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Bidang Kesra Provinsi Sumatera Selatan, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan beserta anggota atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Pangdam 2 Sriwijaya, yang dalam hal ini hadir diwakili oleh Bapak Kasdam 2 Sriwijaya, kemudian yang kami hormati Kapolda Sumatera
kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI, Asisten Bidang Kesra Provinsi Sumatera Selatan, yang telah menyampaikan sambutan mewakili dari Gubernur Sumatera Selatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selanjutnya kita akan bersama-sama menghadirkan hati, membuka pendengaran dan menyimak dengan seksama hikmatul haul yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawwar Al-Hafiz, yang juga kami mohonkan dapat dirangkaikan dengan doa penutup. Kepada Al-Habib fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan usainya pembacaan doa tadi, maka usai sudah seluruh rangkaian acara peringatan haul yang ke-125 Al-Maghfurullah Asy-Syaikh Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud. Untuk itu marilah kita tutup bersama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan. Kami informasikan kepada seluruh jamaah, setelah ini kita akan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kepada jamaah untuk nantinya sebelum meninggalkan tempat, kami harapkan sekali untuk bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kiai, habaib, dan juga para tamu dan seluruh para tuan-tuan guru, kami persilakan yang ingin sholat zuhur kita di mihrab utama diikuti oleh jamaah.